Kidukot ka yang rasong village organization umrengsai harangkar bar kidukot jong ki self help group hakalai pawai tari gunailar kala yo bande kemen shaka jingkan jo ka ba arsnem ba pura jong ka village organization but hakani ka jo ka sngi kani ka village organization kala yo sundan ban khap ribbon ban play pat ba no ya ka office tari kam ka ba thamai jong ka hakani ka sngi lawan ban ya don ban talang hakani ka jingle kemen jong ki dong kumi da uba Meryl Bon CM MLA ka nong po kumukong san haka jinga don lang uba Balajit Rani MDC ka nong po uba ke kharshandi rang ba shnang umrangsai kinong tre jong ka block umling kinong kit kam jong ka village organization ki self help group lambat kiwe kum kadak ban sa kan mawe ka jingda ba arsnam jong ka village organization layo ban ot ya uke kum kadak ban penpau ya ka jingkemen ban nakaliang jong MDC ulayo ban aisngo bah na kishuki shakate ka village organization no ban yeng halagi jong kijan kani ka jingpong ki jong pi ya ki SSG ka ba nungkok e ka thong galong ban sei ki long kimi ki jong ki badan tang kapo yin ban persang ban pentu sakman ban aimen sim ki ba kuno kinang ban kersan lem ban ai ya kalat kamai kaji ban kersan ya kai kersan bejungki bat kani kalong si benta ka thong jong ka sarkar India ni sarkar India ka don ya ka thong ya kani ka women empowerment ka jing lanang ai bor ya kilong kemi om bakin nang tang ban sumai ki kun kiti andre kinang ro ban kamai kaji kinangru banlek si ke office sarkar kinangru banlek kumi kikam kata kadai kang kajing temu kaba kumki SSG hidai ban don ya kathong ke jopi nila yo iya ki hagini kundiak senam nadu ba nagalian jong ka NRLM kala persang banlek haman la di senam ban ai mense mi gelok kumi ki jongi bakin ya pom ya ki SSG beper kenang ba nakalian jong ka sarkar kan penseluruh ya pi da ilang jirap kumbang layo slow mene bama pi kum kilong kubi nang kumno ban yatre ha kata ka ha ki SSG lene ki village organization ki jong pi nilai iru ba kilong kimi ki jungi ha gini ki tindak senam ki ladep ni iya ke persang ke jongki ba kuno ban luk ban lang ye kini ki marat mariang ki belon lagi snong di thau ke jongi ku belong lagi por mensua bun ki breu ki banabar ki wan snong jongi ban kai ban pateng ba kajing syak nyot ben ha ka dor kamor andre mata lang ba kajing don jong ki SSG ki lung ki lang ye ki marat ki rak sugiyo ba kawai ke SSG ke persang ban rep kawai ke SSG ke persang ban lum ban lang ke tiar kawai ke SSG ke persang ban ra ke tiar siyo bat kunta target kade ke ba itenam dia ke jing rekam ke jongki bat kiwi ru kikam kidon tiba hajiwi kiwi kisnong jela persang ban tre ban ya kesan iwe kata kade ke jing temu kebadan agane ke SSG bat ngangit biru amne kumbangileo snow mene aba pio ya ki lat jirap na kalian jong ka NRM kalian jong ka blok ilai airam mo ya ki perlok member di jopi di badan apo di SSG banyak kersan kumbangitip amne di babun kide tiba ya persang ban yadi ya ki sok ki pai ki kuai ki dukan syar dukan jia agini kirok ki jongi kan long ka jin kerku ka bakrau laga kum ki nongyalam jong ka bio ila ha ban yalam ya gini ki long ki jongi agi jing terkan kan berkesor kar jela na ko ka ban kersan ya ki long ngam paglaban om bahagapur ka ba cluster coordinator CC dan quick official jong ke NRLM iwan ban ai awareness atau por bawan ban kusuku ibi bandon di SSG ban penlong ya di village organization abang ikan mau ke awareness program kapan kan mau yang ya ki snem di bakam swa ke bakat khas snem ya ikan swa au snem
San. Aga bangai ladi ngari wi neki tempat atau wi ke NGO banlek ban persudu pai ba. Aga wi de ban ke skim MGNRDA ke skim job card dengan support. Segi babat kam senong hati lupa kila mentemau. Kapor nagaliang jom ka office jom project director jom dari Boy district. Pak Nongling si arti blok. Isanya NGO kebangi nyadon balik ai awareness tentang skim job card MGNR. Kenal hati kapor begini jadi senong ban bersemutu dan pengen. Yang bumno kenal benlong. Kata gedingnya belah sispat sini ada sistem bangila beliau mati sendiri. Kalau ngejulung sebentar, magejik cemu jok MGNRDA kalau ban aikam ye beli diperda. Nak kalai spa andri busan sini ke sistem kalau bagi gitu, kalau sispat sini lah garanti nak bentar jadi. Agama amdon kam ban ai kontrak. Kawai lagi daw kalau berpendu ya ki kontraktor. Maruh hadi skim MGNRDA diteri lebih job card holder boleh. Ini bersusu ya kata pun dan mengai ke basdan. Pun dibanding ban register ya ke job card. Jadi bersusu kok lagi dan sibuk. Oh register job card Pak dari Pendrio. Ini FB dari Pak dari Pendrio. Nanti kita sibuk je bersusu kok lagi dem ada harap di Pak dari. Kita sibuk ke koperkan. Ngimpen ye ki. Penyamar bukit bersusu. Tahap aduh bentar ini kita snow kan tuan. Ban hagi tu puan hagi persiapan bersumpah. Ya kita pak hagi beri bagi kuntoi bagi yo naga skim job card MGNRDA. Ban hagi sedang arhajar sang ke parlimen kelapas itu ketugaan parlimen ke Lok Sabha Raja Sabha. Arhajar nyo lo sedang bermenteri kam. Ban nilai awareness terter arhajar sang arhajar nyo ternyo berkata. Ban kelayan ini skim tentang ada LinkedIn untuk nyo presiden apa kejelas ini raya. Ipun isnong kila mendoy bat komdat. Skim sorkar lagade naga sorkar pedeng ke sorkar jelas kira sibuk. MGNRDA kalami SSA kalami nam ke school berkersan pulau di school nanti ke NRHM untuk for National Rural Health Mission. Nam tak kerja mentang ilatip ke NHM. Bat kita nak sibuk di mission kani ke berkentuk ya kani NRLM National Rural Livelihood Mission. Jadi mana kata kaya kau ngomong benong ini di mission tidak jadi senang berkidak jadi ikut apa mission. Kami bahkan ne sirta bahkan idan betul. Kan sepui ke bawah. Bandai kila sudu ke sorkar ke sudu bagi longkuni kila yang hal kita mungkin kila nang kumno ban bu dikhen ping kila nang kumno ban kamai kumno ban kenshow kan supoi ke por kaba siap yang hal kita mungkin ke sorkar kan mengelak ban kersan sirta ban kunta tu tim bereng ni ong ban handhol ban bedin nanti ikun haba idap sistem Islam peniak kini pangi ini apa seperti peniak tentu dan lanang peniak tinggi tempat su kita betul su digeju ke rukom apa ke sorkar kelas susu laga di sorkar pedeng ke sorkar jelas bersusu bagi longkumi kami kelanang dan kesyau kelanang bersama layang lagi tidak itu jadi hati pak itu sedang lagi wipat di mission pak kalau kita kata ngasno buat aja buat ini mentah apabila sedang yang ke village organization layu kira bisa ke startup fund revolving fund nanda ke CIF community investment fund ke begitu di SDG di SIM ke BO interest kali 10% kemarin hari punya ke sud kemenang 10% ada Mahajon nong aira musim cukup 1%. Kabang ru 1%, nyo persen. Negani keding-keding ailat ke berkembang. 10%. Penam kam hok ya kan, siu hok ya kan. Kata keding kabang
Ni kung kinomit hat ru ni terang badiji. Yang kini barok. Kasokar yang kinomit hat ke pensiun ke orang kopit. Kaskim jokam ke di kemudian page, ke NRLM, ke SAG ke di kemudian page, ke di kamera pun di kemudian page tentu. Bantu kenal. Bagi jingira ke video di SAG ke bentoy. Apa video bentoy siuhok kelanang san SAG ke bentoy. Kapai seng bentoy kelanang scam kelanang lain kelanang bun. Apa yang kita kuat? Ini ke official kita ini kepada orang ni. Kita perlu kita sini di por, nama face, pan high awareness, pan nyerap. Jadi, kuat ke jiu ke kata. Kalau ada BO ke dukti kat terima. Di dokumen nengkong gini. Kita asuk kita semua di presiden isokunan, menginum hikmat isokunan. Abang ini terima. Batkum mengilaju berpena naga senam sama senam. Ausam arja aku aru di BO ki balik hatam di baterai hatam di lain beli di BO.